Ладно, Алаша документlar порядкada енді? Порядкада. Ну, извини. Атомында қайта разный шантраф, а? Қайтсын законный переселенец, қайтсын незаконный переселенец. За всех отвечай! Шықырма. Ләдикәдір, қайсы үлә, черт знает что ішіп. Мен саған точно айтам, қатыны ғайыплы мұнда. Он знал, что муж будет искать. Юрий уксусны арақ шишесіне салып қойған. Әне Сәлимұрға, тапқан ешкен. Қауыр. Нашел айзен қауырым енді, черт с ним. Нашел. Из-за пьет мужики, пилит, понимаешь? Болды дейм, кышқырма. Положить-то тебя не мешай. Вот нашим мулла, например, да, мулла? Ну, наводи меня на порядок, а? Лимур маймун дейсің мәлі? Да ладно, что ты обижаешься? Ну ладно, не делаем, так? Документар порядка дали, значит? Порядка. Значит, все в порядке, все нормально так. Ага, и шик, значит, пошли, значит. Лаф айтыңыз енді. Сау болыңыз, әрі сау болыңыз. Сейфи! Язык опровержение, язык! Білесің келсе? Военкоматтан бит хабар келді. Нәрсе дейіп? Ұлымны армияға алашақлар. Соң? Міне бит малайны армиядан қалдырыр үшін де қазір Руфия 300 000 сум ақша керек. Әмінде аңды ақша қоян болсын. Кредит білен бұлайда да процент Әбузер, міне сенің кебек кішілер. Военкоматларға ақша түртмәсін үшін ұйлап шығардым бетінде мен ол препаратны. Соң мен сіңі айтып тұрған бет военкомлар ішәрге тиештуға сені ол препаратыңды. Неге? Неге болсын менің ұлымны бет армияға алашақлар. Аңлайсың ба сен? Ол ширлі. Соқ ширлі болғаш тиге қорқасың олмейлі. Нешік алмасыннан қазір мен ашу етіп алып бітешектер бітаны. Ой Алла. Біләсің келсе, Руфия жаным, етінде язығында опровержение. Земельный комитеттан келіп бет юрт-гүрімді өлшәп кеттілер. Оң яқ күршіңе 33 сантиметр, сол яқ күршіңе 36 сантиметр кіргенсің деп бәйленелер. Мұншаңды сүтерге, сарайыңды жемірге түрі келешек дейлер. Қазір бет, спутниктан түшіріп, фотоға түшіріп күн, өлшейлер екен бит қазір жеріне. Сәлфи, мәна келдіре. Сәлфи, жаным, язык опровержение. Жәмәғәт, бұл елдер ішуәтшілікні бұлай ғына жеңіп болмаяшақ. Нәрселер көрден күрсәт үзгәнің әйді. Алай тезгіне бұлмайың олар. Біз Сажиде білән 3 жыл жүрейміз. Кешегіне өттірді. Қай жеріңнен? Ерінінен енді? Бетіңнен күптен тәпеке тұрғанıyım. Yok. Мина болса, қазір болсын. Міне бүгінік болсын. Болды жетті ақыр. Үлет. Бүгінік болса бар өзің башқа. Yok, сенсіз бұл мен ішлей басын. Міне шылар болмасын мені керек. План құрырға керек. План? Ахир, міне қазір скутеріңді бізге қайтарып қоямыз. Еме, Дилефуз бен Сажиде бик жақын достар. Сажиде нәрсе болса да ойлап қалар. Шулай ма? Отыр айда. Kişi de kişi
Buralar. Bravo. Sağ ol. Hadi. Sağ ol. Hadi. Okey. Ulan, haranı, götüne, jıranda. Hadi. Abiler, basıp tırnağınız oturağınız. Assalamu alaikum. Ve aleykümselam. Elimine Şeyhullah İşan'dan bir mesele sorup hat kilgeni şunu okup otur. Beden eshadik Allah Teala fidarayım. Mübarek can. Halil. Min ukayım. Fehve abtardır. Lazım min ukayım ali. Niye yat? Kitaplı yap. Ya buyurunuz. Ne? Selametlikler nişet. Allah'ın bir gene şükür. Ailene eminlik mi? Allah'ın bir gene şükür. Avunda tanış mı? Allah'ın bir gene şükür. Subhanallah, subhanallah. Ya kız bir duga? İzgiliklik. İzgiliklik. Allahu Ekber. Garip. Şek bizni bir gaya bir kabullar ekan. Demek dizden bizni alıp çıkıp ataşaklar. Senin nerse şu? Filmga hizmet etken deyip oylar beyit. Bir oylaganda bizni bu aygına kaldıraga tiyiş tügüller indi. Niye etsen de soğuş bara beyit. Atargaydın Ziyaddin, atargaydın. Kızır bile min damında jafalanmasıydım, sen de özünüzün kurmanınızda saf hava sulap yürüydün. Yırlamaz kaydın Zarif. Cırlamış adamınmış o. Mene, dürüstünü ayt hele. Sen bunda maksus maksat bilen girmegen edin bu. Ayağımında. Demek bu bazı turunda sende məlumatlar yok. Nerseler varsın bunda? Nerseler bulsan indi. Betli soldatlardan, sası zimlenkilardan başka nerse bulsan. Tağın bir sıra bilsem aşulanırsın indi. Sıra Zarif, sıra. Çekişimizni artık bitirdin. Haliga bir kimle de oturma. Jay çıkmadı. Mene biz bitminde bir şey yürgende sen bizni gözetip durdun. Hayır. Tek ağaç başına değil, kulaklar arasında. Siz aşağı oturganda men birigizge miltigimni tübegen edim. Atam degende o qirg'a yantada atmadım, şekki tegiz almasın. Amına kırığa yantayı üşüstü kim idi eken, tasvirlap bir el. Size gerek olsun Zarif. Bilmem bilen nigedir kinet bu sırav tangılık bir başladı. Kimge tübegenin tasvirla vereyim misin? Heye, Dürüstünü aytayım mısın? dürüstünü ayt. Sina tübegen edin. Hani şundak bilen miyim ha? Sen sniper için jayla oturaydın. Demek sen beni atıp ötür alaydın. Men seni pekinli kisene salgan vaqtda da atıp oturalaydım.